Hello guys, nkuko nababwiye ko nzabazanira umuntu uhamagaye bwa mbere akoresheje telefone ku mugabane wa Afurika. Wari uzi ko se ko ari umunyarwanda ahamagaye akoresheje telefone nziramugozi zino tugendana mu mifuka zino duhorana. Iyo ngiyo uri kurebera ino video bamwita Rwayitare Miko Alex. Rwayitare Miko Alex yavukiye mu Rwanda mu 1942 amashuri y'abanza yayigiye mu Rwanda, ariko gukomereza yisumbuye mu cyahoze ari Zaire. Yakundaga ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho cyane, aho yaje no kubikomeza muri kaminuza yo mu Budage, aho yaje kuhava ari engineer mu itumanaho. Agarutse muri Afurika yibera muri Zaire, n'ubundi kubera yari initi cyane yaje kuba inshuti n'uwategekaga icyahoze ari Zaire, umunyagitugu Mobutu Seko Seko, aho yanamwemeje ibijyanye n'itumanaho bya telefone zigendanwa. Yari igezweho muri icyo gihe, akarigeza no muri Afurika hose kaba byakoreshwa. Ariko mbere yaho gato mu 1977 bayeho umucuruzi w'ibikoresho bya Hewlett Packard muri Zaire no muri Afurika, dore ko byaje no kumuhira cyane. Mu 1946 yashinze ikigo cy'itumanaho akita Telecel International, ashaka guteza imbere itumanaho rya telefone ariko rikoresha inzira nziramugozi mobile cellular network. Mu nshuro ya mbere nibwo umuntu wa mbere ku mugabane wirabura yahamagaye kuri telefone igendanwa, hana bya bindi biziritse imigozi myinshi ihuriye hamwe. Aho yari we, akaba ari niyo mpamvu bamwise sekuruza w'itumanaho rigezweho ku mugabane wa Afurika. Ibyo byari ishema rikomeye cyane ku Banyarwanda. Telecel International Company yaje kwaguka iragenda ishinga imizi munsi y'ubutayu bwa Sahara, avuye mu gihugu cya Afurika y'Epfo, kandi naho yashinze imizi dore ko yanatuyeyo. Iyi kampani yaje kuba ikimenya bose mu bijyanye n'itumanaho rigezweho. Kandi Rwayitare Miko niwe mwirabura washinze uruganda rukoramo ivinyo muri Afurika y'Epfo. Hoteli y'ikimenya bose hano mu Rwanda, Hoteli de Mille Collines, nawe yariye. Iyo mitungo yose nkubwiye byaje kumesha akayabo kangana na biliyoni z'amadolari y'Amerika, ararenga miliyari 300 mu mafaranga y'u Rwanda. Dore aho yavaga kiriya kigo Telecel International yarahagarariye, cyagucaga 5,400 by'amadolari wabaga ugiye kugura telefone ya Motorola irimo na simukadi ya Telecel, kandi nabwo cyagucaga amadolari 100 buri kwezi ifatabuguzi gusa, cyangwa ibyo twakwita nka abonoma biyibi. Kandi buri munota wakoreshaga ukoresheje Telecel yakubariraga amasente 36 amafaranga y'u Rwanda, ararenga amafaranga 360 ku munota uhamagaye mu mbere mu gihugu, ndetse ugacibwa amadolari 16 mu gihe uhamagaye hanze y'igihugu. Mu mafaranga y'u Rwanda ararenga 16,000 ku munota. Ayo nguko y'uyu mugabo wazanye bwa mbere telefone muri Afurika, amafaranga yayoyemo arenga miliyari 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Yamuhesheje kuba n'ubu ngubu Toto Report ivuga ko ari we mukire wa mbere hano mu Rwanda, ndetse ko kuri ubu ngubu yitabye Imana mu 2007. Yazaga mu bakire 500 ba mbere ku isi. Uyu Rwayitare Miko kwa 25 Nzeri 2007 nibwo inkuru y'incamugongo yamenyekanye yuko uyu Rwayitare Miko ufatwa nka sekuruza w'itumanaho rigezweho yitabye Imana ku myaka 65. N'amakuru bikomeye cyane ku isi birimo Forbes magazine byaranditse karahava fa mu 2007 yabarirwaga biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika, arenga miliyari 300 mu mafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa, dore ko yaje no gushaka abagore 2. Ngibyo bya Rwayitare Miko wazanye telefone z'inzira nziramugozi twitaga Motorola, ikanamuhesha gutunga amamiliyari. Uze ukanda subscribe kandi like kuri share ujye ubona amakuru y'ibyamamare abantu b'ibihangage. Iyi ni Jean Paul TV Show, ukandi kuri iyo nzira tuzahore muri video itaha. Kanda subscribe, like, twikomereze.